Hello guys, welcome back tale. Ani Zeme Riders lam gana. Ani hai mana chu hanai kum ting kum changna jang kai srok kuana. Ai gana rai lang be video te za cha ga dele. Nang chu misui sang dele ado ga dai lu za. Ani ya wang sam ga lu za. Nai le video te ga dai za ne kuma na first ku dele. Nang hanga apo video gana mi songa za apo video ga nang hanga clarify te ra bela mi le. Ba zan nang le jang king jun jang king alo ka che ba ni la mo ne request te ga dele. Pelamba na ele ani changna jang kaminyo le za I de za te on di dele. Kanus tu changna jang kaminyo te on di ba ga ani le da milung nei ba sira ma na milung wang chamak sira ma bam je ga na nang ni chu apo video ga na nang ni hanga clarify te rang ga na ya wang ai dele po je ga na pelam zana ani te on ba ga nang ni le da chila le bui zana jima kem na ngau la le bui ani gu events sama te on ba za festival sama ten te bisa nang ni ngau za la le bui le ano chi po te be na ani ram ani era ga ani te on ba te ga dai blo ga ani gu ani lung ne ba ani da ga na ani lam ga ne bam de le pelam zana ani Zeme Riders to invitation paper ka che belam ga ani su clarify te ni de le ani chu invitation paper ka che belam ga ani event rama organizers and ani na attend te bisa na na pating kum ga na ani ning to lo za na pikir me dai mi new so ga na advance ga na ning to lo za ani te ba ko ram le kalau so tipo ani ram ga ani festival rama events rama conference rama ani na ani long ne bucket bam zena ani personally te slow kalau stu nang hanga important bucket le ada te bin lo din ada ani Zeme Riders chu nang na nang gu ngi ga zena nang gu events ga nang gu conference ga zena any kind of festival ani Zeme na organize tu jaba me ga ani Zeme Riders chu wangai ba lu nei ba ani le da ngawalu Zeme suidu ile na wangai be lu nei lu gum za ani du wang nei zabam de le apo jigna chipo lam ga ni nang chu pain chi gai gule ani chu nang ni na kura design na nang ni organizer ma zana nang ni program any kind of program organized tu zabam ma nang ni longga kai le lo apo video ga nang ni chi mi le lo ga chebra de le palam zana 1 month ahead rame zana 2-3 weeks ahead rame gana ani chu advanced information nang ni pe ga re lo kutu bin lo design na chomai na ma ga program la da ana ani chu rangai da wangai lo zana jima ke mana personally invite za mi kang ma da za nang ni wang changai lo ka chebe mi songa za bam de le kalau so ani chi pa wana ani accept ngam lakti de le kutu bin lo design na apo wana ani motorcycle club na personal guma ka ina ta ne da kang pe da puida sida kinada bina khai ta khai acheba ni te do lakti de le ani gu member ma za punibam ka cham asam manipur nagaland ga bam dida zana mita mi te ku cham bam dida ani chomai na mai problem la da ani sin invite da khai ta ku da ani gu prom ani gu club members min so ni information pe ga lo za lokena ani ta nang lakti de le ana ku du ku nang lakti de le zana ani prom attend to ra design ana ani gu member me wong haru lo za jam mak zana du ani online meeting te za ani lam gana discuss te ra nang di de le ani wangan ebe mi songa 2025 kudu miss tele alus du organizers ma jana chocho mena organizers me nang ni long sia so kana nang ni personally du lo so na officially ani Zeme Riders to na angka na kum 2026 kena to jani officially again announce te wedele nang ni na ani chu attend te ga belu ne di jana na ani chu advanced information pe galo kutte be jani tamara lo kutte be jani attend te maralo te ga ni sang le mi long pele jana ani tewan ni mlus du nung karangum za lang na lang chumlung na chomai na mai ga program da lang na lang chumlung na ni chu information pe ga diga na ani le mi dong ga de ni na gum tang ne tu se zana ani gu members mara malaysia puni ta tu jan chok nya da ta na ani gu da lu event no me jan tau za ko bam ba maka diga ani pakro 2 weeks kana ani da gana ani club member malam gana ani kadara nang di dele ni gana ani bam chamam legum na ani wang rora nang di dele gana ani tera begin de tangne te ni yume ka choba ni kira nang di dele lo kana plop taluza wang jani te tarabana ani le milung nei bse gana nang ni chu apolam gana clarify te we le ka choba rang chi da gana ani kadam kyu di legum za ani gu apo conference event festival town ra bega degum bega ani Zeme Riders ta te wang rame jana de gum takna ni package te wang rame ka chebe ja ani gu president pe na ni haim na chu clarify te le chebe ranga da
Suida ka nego brothers anego secretary na rang kam da 2020-2025 jikum du anu chu invitation wang cake sang da rangum je pana rang kam da personally ne wong bam pa baw ne wong bam da chiga nui mle achera do milung ma ang samne chiga negative te di bam da kidi te rande agum be ta point ne te lu je agum be club ngoi lu je agum be comments tu mi songa je anu chu sa bam de chia na is a part of life na milung sia ba ma do anu negative ke te ma kule kana anui dinai te rang ngoro le sudo anu dinai te berimba na pana rangum je pi chak palakti bjigna he anu inka rangum je Assam Manipur Nagaland anu kangma rariplada asam Delhi bamda asam India la du bam du la men ka he pozigna anu je adjust wang lakti dile pozna anu in chichak ne chibe srok sana anu last year do anu dinai te ni le po na po video page bam ja na apuni chu sorry dile apo lam do nu kemai dile po na nu ning adige yes chimak ra bam da rangai mak ado lakle ja po video te dile ka ina rang ra be point na ne anui chung kawang na kuai me ko go activity sang na kuai me nu ne example ka festival conference sama ka wedding program me chigum me kuai bra me ge ina chaina nui go idea anui lam gane rangai chile sam da gane conference ma inauguration program bambe inauguration te hangge bambe ge anui chukuai da nang ni wangai lo okay wangai ge punui ne anui ange petrol fooding losing anui ange tlewai da okay anui tatu da ne chipo range rangum je anui secretary rangum je at least 1-2 months kana anu advance mazan do 2-3 weeks kana anu advance ra nang dele plama anu 4-wheeler ga anu ta only 2 wheelers that up so ga anu go engine anu treatment ra nang da long journey tara Manipur gura Nagaland gura akar na samau I just tu kana pa baw ko daga agugari I bamso kampe gari sia di jana ona anu le chaka kana ke na so na nu chu inform te wai jana anu go gari le pra treatment to kam okay fit and fine ko bistum fuki sala ka ba anu preparation do tu nang bele ja chirun makke apo ta ranga anu go right pocket kina gum kilo pa nang da anu ke taw ka sa gum kilo pa nang da chipora me anu go budget le ja anu pra calculation te arrange te nang bele pose na anu advance nang le chu dele ja anu wang ai bu purpose ko lo anu chu kuai be nang ni go purpose anu chilu maka ja anu ta ka lu jang anu go activities ko me du nang ni du chilu maka pose gna po video gna anu rangai ne dele anu tati zai na na samdang na wangsang wangai lo gari te lu wangai lu ja hai hello iba me nang ni wang de me okay wang da ke tak te du da chona pune program la da conference ke me Yes. wedding me ja anu program bam ga chon taw ja anu ta dai di agum ga du bam dele te sang te sakai lu ja te sakai binai da anu go video point at le to da anu wang dai da chia ma du anu zet mahang du anu hang du chige ke gi ba ga ba chang le just waste of money waste of time posing na anu go package kunu karam ligum ja anu go package ba mang ko lo ja na anu tat chai ne sam da ne joloke ga anu go Zeme baptist church bo program ba me chiga anu chu invite to da chi kuai biga ja conference be ja anything kuai biga anu tat chang lu ja anu go activities ko anu chu be me ba anu do preparation te nang le ni nang ni chu apo ga program la moi nang ni la te phuye lo me for example nang anu chu short speech pe lo me zaina as is motivation speech gumbe ket kachon rakai be lam gin me exhortation gumbe zai ka cham na activities ka nang ni lam gna artist Yes. ngowang ai lo me anu ta perform to ra me agum ra me zai nang ni ta te wang chang lak be ge mangzai du nang ni te wai lu ja anu yang ge phi be activities te ra hang ge phi pe be chi chak mak ti zai na anu ta chi lak ti de Program kan cicak. yes program gan chi mak ti zai na anu ta sang ta lu ni ha video te lu sakal lu ja ta dai ba anu yang ge pronga ba chang de kana anu ya na chi preparation ang ga ni ko package te le wai la le na mai anu na nang ni chu rai ni be sam da ga na wedding program ge anu go package de anu emon na rang makule kana chona invite me ajang chu anu clarify ka pe gule anu lam gena anu Zeme Hill Riders to anu invite to da wangu
wangai bige anui lam nang ko tateu ase jikum ranga meida los do ni rama nai kum na rang dele pelama na angka kum na go running tati bjegene ka hagya bala da samda gane chalo ko ase ke peilo ga ka hagya bala da hagya bige anui chu invite you da anui neu da ko go package anui te wang ase ya punui na I hagya bige agu video tleu sige achai asong ni na writer anu pinyo te ra da video drone ka pra dina jai nang ni minimum or maximum at least mina hang kai mi ngowang nang ni demand te du ni chu nang ni mina hang kai mi nang ho mina hang kai nang hu nang nui rang bje anu te phuya ko jai nang ni wangai jai na wang chang lu je I hagyaw da hagya prom to kam mai lu je rang pe ki lem phugi te pe nang ni gari na writer chai pso anu ina anai sunga ketera nui na rang rang mete puyu anu he nang nui video te udaga jai chpo mai muine nang nui lam gane hello rame just entertain rame gathering ge ngorame anu yang ge participate rang chichak be anu ta ga lamui nang anu chu hello ka chang mete la anu le artist muangu Zeme chu do ni miram jet chu do anu artist am dunguangu he jai na speech pe lo me jai do ni chi preparation te ule apo chai sui ja anu go package anu kacham tele wela le ja ka kunung kana anu secretary nang ke ni bligum ja personally agu birthday program ga ai aning mo slow de nang nu chu kya mai dele agu birthday program ga Zeme Hill Riders se kuai samda ga ne akyu program ga ram nam go program ga Zeme Hill Riders se kuai ba anu idu takai lak male personally te za wang duile kana club ji te lu anu wang chi lak le pugu ko ta te ra me be anu yong activities ni chi chak pe ba mak te za na na po je gene nang nin chona na nai 2026 lu ang dara ba na ko go purpose ko go activities ke anu chu te ra me nang ni ready te lu lo ja nang ni na rangai be rang be ge anu go package te anu ni chu highlight te le anu itaga popo facility la moi anu club kana apo te anu in chicha anu churang ai le jaina nang ni gule official invitees anu phone du do yes kat pe lo wa che sam du anu hegi sam du male ning ya jani yes ning si ai slow he kana nang ning chicha ai be jaina anu le preparation chi na anu le ready preparation tu nang jegna anu churang ai be ko le pos na na kum 2026 na kele tati ba rang la prong da wang da ba na nang nui ko ga lune wang ra lune me ko ga to sam ngon samara me nang ni na nu chu la kalo anu du chipo chai su ja anu du preparation te le ga apo patlam ge anu go package lam ge ko du in su dom de su de jen benar rang kam da nang ni haim na ne chila le da anu go package ko lam ge ja aja ke na ja anu go festival na ra atlen ne ba anu Zeme go festival ka cheba na promote te mi le jena te mi le chi ga te be no din na anu go tradition anu go culture da chi ga gi pzi ga na chipo gura me ga anu te mi da zaina anu Zeme don to za di ta kule zana nung karangum za chipo lam ga anu do focus tele anu za no zu ten tora ka cheba za mi lung te ju bam le sina kedi ke che so ma ka ni hai mana su kya lung ke te lung ke le ka cheba za ni Zeme Hill Riders lam ga na ni hai ma su rangai de le zana ni ham na su to de le support te so ma ngau to de le ka te bu so ne du I zo wang da ra du no mi te wai si zo bam lo ka cheba apo video na ra ni de le to de le ham na I bam lo si de